yigeze kunenga ba perezida ba Afurika bagundira ubutegetsi none arashaka manda ya karindwi. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 by'abaturage bose b'iki gihugu. Aba nta wundi perezida bazi uretse gusa Museveni. Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi mu 1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni utegeka Uganda ku myaka ye 81. Perezida Museveni nta kimenyetso cy'uko ashaka kuva ku butegetsi agaragaza. Igihe amaze ayobora igihugu cyaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, ari byo bituma benshi bamushima. Ku rundi ruhande, abamurega bavuga ko yakomeje kugundira ubutegetsi akoresheje uburyo bwo gucecekesha abatavuga rumwe nawe no guca intege inzego zigenga. Yigeze kubwira BBC ati, "Nitwizere igihe manda z'umukuru w'igihugu zigomba kumara." Ibi yabivuze nyuma yo gutsinda amatora kuri manda ye ya gatanu. Umwaka wakurikiyeho havanweho imyaka ntarengwa yo kwiyamamariza kuba perezida, bikaba byaratumye benshi bemera ko byari bigamije guha Museveni inzira yo kuyobora igihugu ubuzima bwe bwose. Museveni yavutse mu 1944, avukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace ka Nkore mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Museveni yakuze mu bihe Uganda yarwaniraga ubwigenge bwayo ku Bwongereza, bikurikirwa n'igihe cy'ubugome n'imvururu byatewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote na Idi Amin Dada. Mu myaka myinshi Museveni ntiyarazi itariki y'amavuko ye. Mu nyandiko yanditse ku buzima bwe bwite yagize ati, "Twari mu bibazo bikomeye byashyiraga ubuzima bwacu mu kaga, nko kwicwa, gusahurwa n'ibindi. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nk'ibyo by'amatariki y'amavuko." Mu 1967 Museveni yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politike. Ahava ashimangiye umubano wihariye n'abanyeshuri bari bafite ibikorwa bya politike baturuka mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Museveni ryatangiye kumenyekana cyane mu myaka y'1970 nyuma yo guhirika ubutegetsi bikozwe na Idi Amin, nawe wamamaye cyane muri Uganda. Museveni yagize uruhare mu gushinga imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhirika Idi Amin. Idi Amin yarazwiho gukandamiza abatavuga rumwe nawe no kwirukana abanyaziya bari batuye muri Uganda. Mu gihe cy'imyaka 8 Idi Amin yamaze ku butegetsi, bivugwa ko abantu barenga ku 400 bishwe. Perezida Museveni yabwiye Global Indian Network mu kiganiro giheruka ati, "Idi Amin yari umwe mu bari bashigikiye ubukoloni, yarinjije kandi afite ubwirasi bukabije." Nyuma y'ihirikwa rya Idi Amin, perezida wahozeho Milton Obote yagarutse ku butegetsi abinyujije mu matora rusange, ariko Museveni yanze kwemera ko Obote ayobora, avuga ko ayo matora yibwe. Mu 1981 yatangiye intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka 5 umutwe we w'inyeshyamba ufata ubutegetsi, maze Museveni aba umuyobozi w'igihugu atyo. Ubukungu bwa Uganda bwatangiye kwiyongera buhoro buhoro, igihugu kigira umusaruro w'ubukungu uzamuka hejuru ya 6% buri mwaka. Umubare w'abana bajya mu mashuri abanza wikubye kabiri, naho ubwandu bwa sida buragabanuka bitewe n'ubukangurambaga bwatangijwe na Museveni ubwe. Museveni icyo gihe yari inshuti ikomeye y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ariko umubano ugenda uzamo agatotsi kuva mu 1998 ubwo Uganda n'u Rwanda binjiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba zarwanaga kugira ngo zihirike ubutegetsi bwariho. Muri iki gihe kandi abanyapolitiki n'abakurikiranira hafi ibibera muri Uganda batangiye kwinubira ko perezida agenda ahohotera abatavuga rumwe nawe, ndetse akabiha umwanya wo gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibye. Ikindi bamunenga ni uko ashaje ariko akaba akomeje kugundira ubutegetsi. Museveni ubwe yari yavuze mu 1986 ko ikibazo cya Afurika muri rusange n'icya Uganda by'umwihariko si abaturage, ahubwo ni abayobozi bashaka kuguma igihe kinini ku butegetsi. Ariko mu 2005 ibyo yizeraga byarahindutse. Itegeko nshinga ryahinduwe rikurwamo umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara
ku butegetsi. Mu 2017 nabwo imyaka ntarengwa k'umukandida wiyamamariza kuba perezida yakuweho. Iki gikorwa cyakurikiwe n'imirwano n'akaduruvayo mu nzu y'inteko, aho abadepite barwanaga bakanaterana intebe bapfa kutumvikana kuri iyi ngingo. Museveni nawe yakunze gushinjwa kugabanya ubwigenge bw'inzego z'ingenzi z'igihugu. By'umwihariko ubutabera bwa Uganda bwagiye buregwa ko bushyiramo abacamanza b'uturere bazwiho kuba hafi ya leta no kuyikorera. Iyo abacamanza bafashe imyanzuro itari ku ruhande rwa leta, rimwe na rimwe bahita bajya mu makimbirane n'ubutegetsi. Urugero, mu Ukuboza 2005 inzego z'umutekano zitwaje intwaro zateye urukiko rukuru rwa Kampala zongera gufata abagize itsinda ryashinjwaga kurwanya igihugu, nyamara bari bamaze kugirwa abere ku byaha by'ubugambanyi. Itangazamakuru naryo ryagiye rigerwaho igitutu. Nubwo ku isura Uganda ifite itangazamakuru ririmo imbuga n'amaradiyo menshi akora, inshuro nyinshi ibitangazamakuru byaratewe, abanyamakuru bagahozwa ku nkeke, bamwe bagatabwa muri yombi ndetse bagafungwa. Icyagize uruhare rukomeye mu kuguma ku butegetsi kwa Museveni ni ugutesha imbaraga abashobora kumuhangara mu matora. Iyo byabonekaga ko adateganya kuva ku butegetsi, bamwe mu bari inshuti ze batangira kumuvamo, ariko icyo gihe inzego z'umutekano zahise zitangira kubakurikirana. Urugero ni Kizza Besigye wo mu ishyaka rya Forum for Democratic Change wari uhanganye na Museveni mu 2001. Kuva ubwo yakunze gufatwa no gushinjwa ibyaha kenshi. Mu 2024 yaburiwe irengero i Nairobi, aza kuboneka hashize iminsi 4 mu rukiko rw'igisirikare rwa Uganda. Kugeza ubu aracyafunze aregwa ubugambanyi, ariko we arabihakana. Umuhanzi wahindutse umunyapolitike Bobi Wine niwe muri iyi minsi uhanganye na Museveni cyane, aho nawe bikomeje kuvuga ko ahohoterwa n'ubutegetsi. Uyu muyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi afite imyaka 43, akaba amaze kubaka izina rikurura cyane urubyiruko. Yagiye afatwa agafungwa ndetse agashinjwa ibyaha birimo no guhirika ubutegetsi, nyuma akaba umwere. Mu 2021 polisi yafashe imyotsi iryana mu maso ndetse inakwiza imishwaro abari bamushyigikiye, ivuga ko bishe amabwiriza ya COVID-19 abuza amakoraniro n'amadini. Muri iki gihe cyo kwiyamamaza, inzego z'umutekano zakoresheje imbunda n'amazi mu gusenya inama z'amahoro ndetse n'izatwara abanyamuryango b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu modoka zitagira ibimenyetso, nk'uko raporo ya Loni ibivuga. Mu buryo buteye ubwoba, Museveni yabwiye abaturage ko umusirikare umwe agendana amasasu 120, ariko nanone yategetse polisi kudakubita abafana babo mu mashyaka atavuga rumwe nawe, ahubwo bagakoresha imyotsi iryana mu maso. Abashyigikiye Museveni berekana ko igihugu gitekanye mu myaka myinshi amaze ku butegetsi, aricyo kimenyetso cy'insinzi ye. Emmanuel Lumala-Dombo, umuvugizi wa NLM, mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko abantu barenga 1.7 bimukiye muri Uganda bahunga amakimbirane mu bihugu byabo. Yagize ati, imyaka 40 ishize twari mu bihugu byohererezaga impunzi nyinshi mu bihugu bidukikije. Ubu Uganda niyo yakira impunzi nyinshi muri Afurika. Guverinoma ya Museveni kandi imaze iminsi ishyira imbaraga mu ishoramari rituruka hanze, igirana amasezerano n'ibihugu birimo Ubushinwa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Avuga ko ashaka ko Uganda igera ku rwego rw'igihugu cyinjiza amafaranga ahagije bitarenze mu mwaka wa 2040. Museveni yibona we ubwe nk'umuyobozi w'icyerekezo ufite intego n'ubushake bwo guteza imbere urubyiruko. Bobi Wine ufite imyaka igera hafi mu cya kabiri cya Museveni akomeje kugira ubushake bwo kotsa igitutu Museveni, ariko kandi nawe yagiye agaragaza ko akiri indahangarwa kandi akomeye. Mu 2020 mu rwego rwo gushishikariza abantu gukora imyitozo mu gihe cyaguma mu rugo, yafotowe akora siporo atera imigeri hejuru kandi abyongera kenshi. Uwo mwaka harimo n'igihe yabikoreye imbere y'abanyeshuri basangira ibyishimo kugira ngo yerekane imbaraga. Nubwo akuze ariko agifite imbaraga. Yagiye anavuga ku buzima bwe kenshi, avuga mu mpera z'umwaka ushize ati,
maze imyaka 40 ndi kumwe namwe. Hari igihe mwumvise ko najyanywe mu bitaro, uretse igihe nafashwe na coronavirus iminsi 21. Mu gihe Museveni akomeza gusaza, abamunenga bavuga ko igihugu akigize isambu y'umuryango we. Bavuga ko umugore we Janet ari minisitiri w'uburezi, umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba akaba umugaba w'ingabo, kandi n'umwuzukuru we aheruka kwinjira mu gisirikare muri Nyakanga. Ibintu biboneka nk'ibikomeje kongera imbaraga ububasha bw'umuryango wa Museveni. Ishaka NRM nta byinshi yavuze ku bijyanye n'uko izagenzura isimburwa rya Museveni, ariko ibihuha byinshi bivuga ko General Kainerugaba w'imyaka 51 ari we ushobora kumusimbura. Nibiramuka bibaye bishobora gushyira mu kaga umurage wa Museveni wo kugarura umutekano. General Kainerugaba azwiho kudahwema gutungurana no gutera urujijo cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo usa n'ufite amaso ya gisore yigeze gutangaza kuri X Twitter avuga seka ko ashobora kugaba igitero kuri Kenya, arakaza Ethiopia, ashyigikira minisitiri mu makimbirane hagati y'ibihugu byombi, ndetse yemera ko yabikije mu nzu ye yombi basement umurinzi wa Bobi Wine. Gusa kugeza ubu nyuma y'imyaka 40 ku butegetsi, Museveni yizeye ko azabona intsinzi ya 7 ubwo yageza ku Banya-Uganda ijambo risoza umwaka wa 2025 ribinjiza mu mwaka wa 2026. Yagize ati, Uganda ifite umutekano, nimugende mutore NRM, ntishobora guhagarikwa. Ni nta dusoje ikiganiro, tubarareke gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Imana ikomeze ibarinde.